Ndabashimira ko munteze amatwi. Bakunzi b'ikinamico Museke we yamwiriweho. Ikinamico Museke we yaberaga Rubavu. Irangiye Shema na Batamuriza bose batanye mu wakajwiga. Gasubiremo gukana. Batamuriza ngo yarajwigirize Shema hafi kuzana urufuzi. Shema yibuka ko ari umugabo nawe utangira kumujwigiriza bihita birangiriraho. Bikumva ashaka guseka. Ngo byari birangiye ihene yivuganye Mucoma Imana ikinga ukuboko. Mucoma ngo yashatse kwica ihene yicishije ikirindi kubera ko yafashe mu bugi ayitunga ikirindi. Akimara kubona ko ihene itangiye kumushinga amenyo, ahise yibuka ko yafashe mu bugi arayihindukiza afata mu kirindi ayijomba ubugi, ihene iratuza. Abuzukuru ba Satani ngo bafashe 11 b'abazungu babadubika mu Kivu, gusa ngo Imana irabatabayira barohora nubwo ngo bazamutse bamize nyeri. Ibibaye kuri Reyo ni nk'ibyabaye kuri Kamegeri. Reyo Siporo yararirimbye ngo umwana utazi ko guruzi ruramugurukanye, none birangiye ari bikivu kigurukanye. Kamegeri nayo ngo umwami yaramubwiye ngo shyushyu urutare dutanga ibihano ku banyabyaha. Arangije kurushusha umwami abonye uko rwashyushye ati igihano gikwiye gishizeho bashyiraho Kamegeri bariho bakaranga. Abareyo nabo ngo rwaruzi baririmbye birangiye aribo barudubitswemo. Abareyo bata amafaranga twahaye umuntu ngo ajya kwishura inka y'umwami ashobora kuba yarayiririye ntayishure cyangwa akaba yarageze ibwami aho kugira ngo yishure inka twariye akarya indi. Abafana ba APR bata umuntu wenyine wafasha Reyo Siporo gutwara igikombe ni Donald Trump. Bati bitabaye ibyo Reyo Siporo nk'ibisanzwe bazakomeza gufata igikombe cy'amata, iki kigage cyangwa icy'umusuru udasembuye naho icya shampiyona nibakire birarura. Baterega nta urusimbuka rwamubonye kandi ruri abandi utakwibagiwe. Bati twababwiye ko inkoni kubise mu cyo bayirenza urugo mwanga kuyirenza urugo, museka mbere ariko useka neza seka nyuma. Abafana ba Etenseri bati twe turi Brazil yo mu Rwanda, twifitiye abana bo ku majengo, nimukatuzane abo bacoracora b'abazungu zayimwita abazungu kandi ari abacancuro. Tamaye uramenye ako kantu ni kabi. Umutoza wa Etenseri Bekeni ati umunzenze nari nateguriye Reyo Siporo wishwe n'abasifuzi, kandi iyo umuntu abavuze nabi bazurura iminwa ubutaha bakamwiba. Reka mbabeshe ko basifuye neza da, basifuye neza ariko ndababeshe. Ati Rwasamanzi yabifurije umugisha ku Mana, nanjye reka mbabwire ngo umwami bakorera azabahembe. Abareyo ngo urugendo rwo guturika Rubavu bagera i Kigali rugiye kubabera nk'urw'umukobwa utashe kwa mukase yaraye mu gasozi. Aha turashize none. Bati umutoza w'umukomisiyoneri ko wagira ngo Bangara yamuhaye pompompo ariko hari nashonje. Bati ni gute bafata abakinyi bakomeye akababanza hanze agashyiramo izingirwa abakinyi ngo ni ba Bangara batsindisha ikipe. Abanyamakuru batururi kumbwa ruri no ku muhigi, nta mazi yateke nta rupaca bose bataye iwabo. Urambabaje niba ujya guprintingisha ahantu bakaguhenda bakabikora nabi kandi bakagutinza. Urambabaje niba ufite isoko ryo guprintinga cyangwa ufite amaproje manini ariko ukaba warabuze aho babigukorera neza. Urambabaje niba ufite business ariko ukaba nta kashugira, nta byapa bikuranga, abakozi bawe bakajya mu kazi bambaye imyenda itari amazina ya company yawe. Urambabaje niba nta mafoto meza ari muri kadire amanitse mu nzu yawe kubera ko bakubeshe ko bihenda. Urambabaje kandi niba ufite jezi y'umukinnyi w'umupira ukunda ariko akaba nta mazina ye cyangwa nimero ye byanditseho kubera ko bakubwiye ko bihenda. Ushobora kuba hari ikintu wifuza kiri mu Bushinwa ushaka kugitumiza ariko warabuze butumayo. Muri Global Design and Printing Solution Limited niho babikora neza kandi ku mafaranga make kandi bakabikora vuba. Bakora banners, bakora flyers, bakora stickers, bandika ku bikombe, bakandika ku macupa, bakandika ku ma-t-shirt, bandika ku mitaka, bakandika ku magurude, bakandika ku matasi, igikoresho cyose kibaho cyakwandikwaho bacyandikaho kandi ku mafaranga make. Umwihariko wabo nuko bagukorera icyapa gifite uburebure cyangwa ubugari wifuza. Ibigo by'amashuri, ama equipe, amakampani akomeye mugomba kwibaza ngo mwari mubayeho mute mutaramenya Global Design and Printing Solution Limited. Bakwandikira ku mwenda cyangwa ku gikoresho cyawe bigasa nkaho wakiguze cyanditseho. Abakorera mu mujyi wa Kigali imbere y'inyubako ya City Plaza, mu nyubako nshyashya ya Unify House muri foro ya gatatu, umuryango wa mbere uvuye kuri Esanseri inyuma ya TDMIR. Abagane bakwandikire ku mwenda, bagukorere logo, bagukorere kashe, bagukorere icyapa cyamamaza cyangwa se bagukorera afishe niba ufite igiti. Ni mu mukino w'ishyirane wahuzaga Reyo Siporo na Etenseri. Urangiye Reyo Siporo bari badubitse mu Kivu izamutse ariko ikazamuka yamize nyeri. Abarejo basekaga APR yadubitswe mu Kivu na Marine batamabuno y'undaryohera umugeri. None abafana ba APR nabo bari kubabwira ngo akabikora kabizi karya imboga karitse. Ngo imbaraga zose abafana ba Reyo bazishize mu guseka APR bibagirwa ko bafite umukino. None ngo uyu munsi banizwe ngo Etenseri yari bavishije imyuna habura gato. Umutoza wa Reyo Siporo ati ko mwambeshe ko naje gukina na Etenseri nkabameze nk'wari uri gukina n'abakongomani. Ati abakinyi ba Etenseri si abanyarwanda kubera ko barakina nk'abakongomani. Ati ikipe ntabwo nari niteze ko ishobora kunkuraho inota. N'ukuntu nari nasetse APR ivuga ngo yanganyije nzi ko ngiye kugabanya ikinyuranyo. Ubu muri shampiyona y'u Rwanda bikomeje kuba 2-2. Gusa abafana ba Reyo Siporo bati uyu mutoza niyirukanwe. Batabudara dufashe udukize uyu mutoza.
arafata abakinnyi bazi umupira akababanza hanze, agafata abakinnyi yazanye nk'umukomisiyoneri kubera ko bamuha kudufaranga akababanza mu kibuga kandi nta kintu bari bukore, nyamara yabona tumaze gutsindwa akaba aribwo ashyiramo abakinnyi bazima. Umutoza wa Rayon Sport wagira ngo sinzi ibyamufashe, abanza Kitokori Kauna Fari nganye hanze. Abantu bakimara kubona abakinnyi bari bubanzemo basa nk'abakubiswe n'inkuba. Niba ari umukinnyi wanzwe muri Rayon Sport utajya wemerwa n'abafana ni Yannick Bangara, nyamara yaguzwe bavuga ko ari igikura nkota kije gucungura Rayon Sport, ariko abafana baramwanze kubera ngo imyitwarire yo mu kibuga. Bati ni gute ufata umukinnyi w'umustrika nka Fari nganye ubizi neza ko afite ubushobozi bwo kuba yagutsindira ibitego 2 cyangwa 3 ukamubanza hanze y'ikibuga ukamushyiramo mu minota yanyu mubona ko ukeneye ubutabazi bw'ibanze. Bati nk'ubu baba babanjemo Fari nganye nta kabuza twari gucyura intsinzi. Bati none ikinyuranyo gikomeje kuba cyinshi, ubu tubuze uko tubigenza, nyamara twari twabariye amanota kubera ko APR yatsinzwe. Ubundi muri shampiyona zikomeye iyo hari ikipe ikomeye yatsinzwe aba ari amahirwe y'indi kipe ikomeye kugira ngo ivane y'imbaraga zo kuyifasha kugira ngo itsinde umukino, aho kwigira ku isomo ry'abababanjirije ahubwo bunze ikirenge mu cyabo. Abafana ba APR bati mwabaye ntegeza tugendane, batariko wishinga ingendo y'undi iyawe igatakara. Abanyamakuru bo batumwigana wamushushwa wajeje mba mu rubariro, batiri mwishinga APR nyamari bari imbere muvuga ngo nibinganyije namwe muranganya muzamenya neza bagiye gutanga igikombe musange babakubise incuro. Ubabareyo ngo nubwo bakiri inyuma muri shampiyona ariko ngo imbaraga zabo nyinshi ziri ku gikombe cy'amahoro, ngo ni nayo mpamvu bari gufata imbaraga zabo zakabafashe mu mikino ya shampiyona ngo bakazibika bazazikoresha mu gikombe cy'amahoro. Umwaka wabayeho kuri Rayon Sport nuko bakimara gusezera City Boy bahise batombora ikipe ya Polisi. Ubu mu gikombe cy'amahoro Rayon Sport igiye kongeresha cyane na Polisi mu mukino w'ishirani uzabahuza bakirebamo umwe ushobora gukomeza mu cyiciro gikurikiraho. Abareyo bati nubwo mu gikombe cy'amahoro tuzahura na Polisi ariko ntabwo byari guha uburenganzira umutoza wo gufata abakinnyi bacu bakomeye ngo ababanze hanze. Bati none ko tugiye kubura ibikombe byombi, bati none mu cy'amahoro Polisi ko ishobora kudukuramo twarangiza na shampiyona ntituyitware ubwo twaba turi mu biki. Abareyo bati mutubabare mutwirukanire umutoza kandi twabivuze kuva kera. Bati iki ni igihe batuzaniye n'ubundi Rayon Sport imeze nk'iyitoza. Bati reba ukuntu abanzamo abakinnyi ntagira 11 bahoraho, ahora ahinduranya ikipe wagira ngo ibyo gutoza ntabyo yize araza piga. Bati ikipe nubwo wayiha Budara yayitoreza, iyi kipe uyiha Yasumani ukayiha Fari nganye ukayiha kapiteni wa Rayon Sport yayitoreza ku giti cye. Gusa icyabareyo bashima ngo bafite umuzamu ngo ni nk'urukuta rw'Iyeriko. Kwizera Olivier abareyo bose ngo nibo baba bahanze ijisho ushobora kurokora ikipe, naho ubundi ngo abandi bakinnyi bamwe na bamwe ntago bari ku rwego rwo gukinira Rayon Sport. Abareyo bati Imana yaradutabaye tuzanira Kwizera Olivier aza nk'umucunguzi nyamara ubu twakabaye turi mu manga. Batari ku munsi umwe umutoza ashobora kuzakora ikosa agafata Kwizera Olivier akamubanza hanze. Bati umutoza wagira ngo sinzi bimufata. Abanyamakuru barebye umukino babonaga Etincelle imeze nk'isize insenda. Etincelle urebye imikinire yabo ubona harimo experience nyinshi kubera ko umutoza wabo Bekeni asanzwe amenyere shampiyona y'u Rwanda, yagiye atoza amakipe menshi muri shampiyona y'u Rwanda. Niyo mpamvu shampiyona y'u Rwanda yayimenye gutegura amakipe biramworohera. Mbere yuko umukino uba Bekeni yari yabivuze neza ko Rayon Sport atazayorohera. Ati nge nzakina ibyanjye kandi Rayon Sport izaza yikandagira hano Etincelle City Boy. Etincelle yo na Marine zifatwa nk'utudeni twa Brazil yo mu Rwanda. Ngo niyo Brazil yo mu Rwanda ahitwa ku Majengo ngo niho haturuka abakinnyi bakomeye, ariho haturutse ba Sibomana Buba, ba Muhajiri, ba Haruna Niyonzima n'ababizimana Jihad n'abandi. Bati rero ahangaha ni mwirerero ry'abana baza umupira, ntukazane uje kuhakinira ikipe yose ije hano yagakwiye kuza yikandagira ibizi neza ko nta manota ishobora kupfa kuhavana. Ubu shampiyona y'u Rwanda irongera biha. Abanyamakuru bavuga ko Rayon Sport n'itsinda bishobora kongera kuza kuryoha, ariko Rayon Sport yirangayeho, ariko kandi ngo abareyo niba byicuza kubera ko hari match nyinshi bazakira kuri Kigali Pele Stadium, naho ngo agakipe kazaza kakahihamba bazakavunira umuheto. Ubu uyu nguyu ubaye umukino wa kabiri Rayon Sport inganyije amanota nagendeye ubusa, nyamara abareyo bari bayabaze. Ubu ngo umutoza ari ku gitutu gikomeye ngo arebye nabi yakwirukanwa kubera ko ngo nta kintu gikomeye ari gukora muri Rayon Sport. Abareyo bati nimudushakira umutoza ibindi bizaza nyuma. Abafana ba APR bakomeje kubyinira ku rukoma kubera ko ngo ijurune isa nk'itakinwe n'ubundi ngo byose bibaye bimwe. Abafana bareyo ngo akoba ni kose kubera ko imikino isigaye ni mikeya. Bati imikino isigaye irabarirwa ku ntoki. Nka ibyo bidahagije APR iracyakomeje kuturusha amanota menshi kandi nyamatwa dufite ubushobozi bwo kuba twayakuramo. Abanyamakuru bati Rayon Sport yari imaze imikino hafi 5 itsinda bigenze bite? Bamwe bata amafaranga atangiye kubashirana, bwa bundi basinyiye batangiye kubugabagabana burashize, none umwiryano ugarutse muri Rayon Sport.
batandi mafaranga barayakura he? Ngo ibiri kuba kuri APR na Rayon Sport aya makipe yo muri Sudani ari kubireba kisekera. Bataya makipe yo mu Rwanda ubundi byawe bimeze bite? Bati twebwe ducishamo tukaberereka kugira ngo tutabarusha amanota menshi bakaba batangira kutwirukana muri shampiyona yabo, ariko n'ubundi ngo bakomeza kwirangaraho. Al Hilal na Al Merrek zigenda zicishamo rimwe na rimwe zikarinda APR na Rayon Sport, naho ubundi ngo atari impuhwe zabo ngo bagakwiye kuba batsinda match zose, ariko ngo bacishamo bagafasha udukipe twenda kumanuka tukaba twanganya nabo cyangwa tukabatsinda. Ubu shampiyona y'u Rwanda ni imwe muri shampiyona zabaye serious kubera ko twari igikombe bigera mu mikino ya nyuma atazwi. Gusa APR ngo irashaka kubibisha ku buryo ngo APR ishobora gutwara igikombe vuba, imikino ya nyuma ikaba idafite ikimaze. Abare bati nyaboneka bare mutubabare ntimudukure ku gikombe hakiri kare. Bati mudufashe ibyo mukina nabyo ntimubizi. Bati amafaranga twasinyiye nayo kudufasha gutwara ibikombe byo mu Rwanda byose, ubundi tukajya ku ruhando mpuzamahanga twemye. Bati rero mwabakinnyi mwe nimubure n'igikombe kimwe mu bikinirwa mu Rwanda, ubundi mwese musinyure mujyanye n'uwo mutoza wabazanye. Bati uyu mutoza ameze nk'umucoracora, arafata abakinnyi baza umupira akababanza hanze nk'aho bafitanye ikibazo. Bati na n'ubu ntituriyumvisha uburyo dushaka kuvamo nyamabyeyi, nyamara twifidiye Asumani wacu, tukagira Faringanye, tukagira Batambwe, tukagira Kitoko, abo bose ngo nabo bagomba kubanzamo uko ari bane bagashungura ikipe ya Rayon Sport. Igihe babanjemo ngo Rayon Sport ntigiva gutsindwa. Bati twari dufite ikibazo cy'uko Faringanye yaravunitse ariko yarakize. None niba yarakize yaravunitse ni gute atajya mu kibuga ngo abanzemo kandi ariwe mukinyi ducungiraho? Bati Faringanye ubushize yadutsindiye ibitego bitabarika, naho ibyo bidahagije n'igihe agiriye mu kibuga mubonye ibitangaza akoze atwishyuriye igitego. Bati mutekeze rero yabanzamo. Abafana bariyo barijujutira umutoza, bati umutoza nta kintu ashoboye. Batabudara dufashe niba ushaka gukomeza kuyobora Rayon Sport wirukane uyu mutoza uzana undi. Bati kandi ugomba kubikora mu maguru mashya kubera ko twashaka gukina imikino mpuzamahanga. Ntabwo tuzakina imikino mpuzamahanga tudafite umutoza uri ku rwego rwo hejuru. Abafana ba APR bati nimubona mutwaye n'icyamahoro muzashima Imana. Bati mwebwe uko tubabona udufaranga mwasinye nitumara gushira ivumbiriza abatumukana bizarangira nta n'ikintu mutwaye. Niko abafana ba APR babwira Rayon Sport. Reka dutegereze iby'iyi shampiyona turebe uko bizagenda, naho ubundi ntabwo byoroshye. Ikipe ziracyakubanye, gusa Rayon Sport iri kurinda APR nyamara ngo umuheto woshe umwambi bitazajyana.